Pozdrav svima ljudi, Ogi ovdje. I ljudi, dobrodošli u danas novi klip. I kao što vidite, možete da vidite po naslovu, danas ćemo gledati neki kao što smo ušli na YouTube. Danas ćemo da gledamo ovog najvišeg čoveka na svetu. Ne znam evo vidite, kod da je on skoro 1000 puta veći od mene. Onda, skoro 1000 puta veći od mene. Evo vidite i poslušajte taj klip. Idemo. Opa, skoro je 1000 puta veći od mene. Skoro 1000 puta veći od mene. Najviši čovjek na svijetu. Opa. 1000 puta veći od mene. I to bi bilo sve što se tiče ovog videa. Ukoliko vam se dopao, ako se svidio ovaj klip, ako jeste, ostavite like, share i subscribe. 9 sati. I kao što možete vidite, a mi se vidimo vrlo uskoro. Ćao!